алгач келгенде, андагы наристе классташтарым дале эсимде. Агайлар эже менен таанышып бирген, мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Арадан ай өтүп, жылдар өтүп, жаздын айында сүйүлүр башталып, кат жазышып, керемет алуу бак. Балалык сүйүү калыптыр алыс жактарда. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Турмуш өз жолунда кете берет, зымырап куштай. Кайталангыс көз ирмен биз үчүн ошолу бак. Мектебин балалыгын өтүр тунук булак. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Саламатсыздарбы, кымбаттуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Бүгүнкү 1-класстын жашоосундагы эң маанилүү күн алифбе менен коштошуу күнү. Анда эмесе бүгүнкү күндүн себепчилери болгон 1-классты ортого чакырып алсак. Кол чабабыз окуучулар. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Anam kılıç yaratan, yürüdü iman salgan, çeksiz şükür Allah'ıma yaratan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tanrı'dan bizi yaratan ey Allah. Mugallimler, ata-eneler, ornunuzlardan turup alasızlar. Okuçular oldu köprü alalım. Anda mesela Kırgız Respublikasının giyimini жаңыртылсын.
жаш бөбөктөр, силерге каалоорум илим жолуна койгон кадамыңар байсалдуу болсун. Азыркы кезекте бүгүнкү салтанаттуу азияны ачып берүү үчүн номер 43-сынып негизги мектебинин директору Абдуллаева Замира эжекеге сөз беремин. Урматтуу ата энелер, урматтуу Садыкова Умида эжеке, кымбаттуу 1-А класстын сүйүктүү окуучулары, силерди бүгүнкү кош бол Алипе майрамы менен чын жүрөгүмдөн, жеке өзүмдүн пет коллективдин атынан куттуктаймын. Бүгүнкү күн биз үчүн, силер үчүн чоң майрам, кубанычтуу майрам. Анткени үйдүн фундаменти курулгандай, бүгүнкү күндө билим фундаменти куюлуп бүттү. Демек, 1-чи класс бүгүнкү күндө 36 тамганы таанып, кат сабатын жоюшуп, Алипенин ичиндеги бардык билим көндүмдөрдү окуп бүткөн кези. Бүгүнкү күн жыйынтыктоо учур. Учурдан пайдаланып, урматтуу ата-энелер, сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, ушинтип бап эстеп өстүрүп жаткан балдарыңыздардын жакшылыгын убайын көрүп жүрө бериңиздер. Ал эми Садыкова Умида эжеке, сага дагы бекем ден соолук, узун өмүр каалаймын. Мектепте ушул текшерүү учурунда бир топ ийгиликтерге жетип жүрөт. Биздин мыкты мугалимдердин катарын толуктайт. Умида эжекенин мыктылыгы окуучулардын каллиграфиясынын эң сулуулугу. Ошондой эле окуучулардын тыкандыгы өзгөчөлөрү турушат. Ошондуктан ушул Умида эжеке ушундай калыңдан жазбай, балдарга мыкты талим тарбия берип, үйүңдө 2 балаңдын бактылуу энеси болсоң, бүгүнкү күндө 25 мына балдардын энеси болуп отурасың. Ылайым эле бактың өскөрбөсүн. Ар дайым жакшылыктарда бактылуу эжеке эне болуп жүрө берген. Ал эми окуучулар, силерге 1-А класстын окуучулары асманы ачык болсун, келечеги кең болсун. Ушул сырт айылынын мыкты инсандары болуп жетилип, ушул сырт айылына өздөрүнүн салымын кошуп, гүлдөтүп өстүрсүн. Ушул турган мугалимдер дагы, ушул турган бардык иш-чара катышуучулар, баарыңыздардын эртеңки кирип келген айт майрамыңыздар марек болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Анда эмесе дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Умида эжеке, сен келсең, ушул белекти тапшырып коеюн өзүмдүн атымдан. Анда эмесе азыркы кезекте 1-чи класстын чакан концертине көңүл бурсак, Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, ардактуу окуучулар жана бүгүнкү майрамдын катышуучулары. Эмесе ушул кичинекей, аруу жүрөк, таза тилек наристелердин күчү менен даярдалган Алипе майрамын баштоого уруксат этиңиздер. Коңгуроонун күмүшүнү чачырап, 1-рет классына чакырат, калпына кой темир канат бөбөктай, таалай жолум ушул бүгүн ачылат демекчи. Коңур көздүн коңгуроо үнү менен кече эле алгачкы билим сабагына келген 1-чи класстын окуучулары мына бүгүн жыл айланып, бир ашуунашып отурат. Алгач ирет колдарына китеп бармак, тамга тааныган окуучулардын Кош Алипе алтын ачкычы аттуу коштошууга арналган майрамына кош келипсиздер. Када балдар, бүгүн бизде кандай майрам? Дагы анда эмесе балдар, бүгүнкү майрамга келген ата-энелерди, ага-эжелерди Алипе майрамына кош келиңиздер. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн биз үчүн кубанычтуу күндөрдүн бири болгон Алипе майрамын кошуп отурабыз.
Бүгүнкү күнгө чейин алипе силерге эмнелерди үйрөттү? Өзүңөр айтып бергилечи балдар. Балдар укулачы, ичи толгон арифке билим берген бул бизге. Биринчи колго кармаган кайсы китеп кал сенде? Андай болсо, баарыбыз кымбат болгон дос алифбени ортого чакырып алсак балдар. Arba kızlar, yaş dostlar, gelecekке yol açar. Alifbe geldi ortaga, bilim degen balanın. Alifbesinden bergen, aytıklar çuğayın. Arbilikten ırların, arbilikten sızların. Alifbe, biz bugün dayardanıp gelgenbiz. Tamgalardı ırların, bağırma aytıp verebiz. Intımaktu bağırımız 36 damganı ünlü ünsüz damga laptoplarga verip
балдар алифбеден алган билимдерин, ырларын айтып берсин анда. Камгалардын ырлары. Alifbenin başladı, ataman başladı. Alifbenin başladı, ataman başladı. Gelecekte bilim alır dileğim. Yenat degen canı var. Bizde cennet gezikte canı vardır. Faydası görmek alır bilişmek. Nera kutte dostuna var. O dişna balam tep. Bilbemin kanca gün öttür. WhatsApp'tan haber cümür. Gül bakacağımı kanadım. Gül görünmü sanadım. Gül dedim tuğban kananı. Yeni balı dolabı.
Жамылбай, бар айтқанды кім білер? Жайы кіші кетпеген маңғысы бар алада, асман менен тірешкен бәлігісі бар алада, балдар шен топ-тұрық бар алада, тұқабадай құлпырған тұланы бар алада, алатаның арасы айбандары жайлаған, аю жалбасыласын аралашып ойнаған. Evdімдіктің нәсі аққай золы бұлғаба, сол сыйлаған зар болар, сол қардан қар болар. Нана пақарда алтын ба, жазда тәрді вәйшет, жерге жашын тәушіт. Жаңғы жай кез кел, жалпырақтар жүгілі, сары қызыл жалпырақ, бұты ұзға үйлі. Күзгі құтпан айдары, бүгін білім майрама, ақ мектепке бірінші, біз күребіз жайдары. Андайнысы балдар, мақалдарға кезек келді. Мақалдарды айтауыз, Жақшы бала мектепке шашар, жаман бала мектептен қачар. Ағаны көріп, үйнәсі, тежені көріп, сіңдесі. Адамдың қанаты қарысы бар, нәрісі бар. Адам емгегіменен дамсың. Аш атасынан, нан атасыдан, ұлын ұрматта, күшіні ұзатты. Көз қорқақ, қол батыр. Ақылды бала елпек, ақысыз бала тентек. Сен деген сенексіз, сіз деген сұлықсыз. Тасылаған. Бір таат энесілаған елмейрам. Азаматшылар, андемесе жаңылмашқа кезек берөз, жаңылмаш айтачақтар қана екіз айтып. Топ, 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 тағылана, топ, топ, тағылана, тамалақ топ. Тамалақ топ, 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 тағылана, топ, топ, тағылана, тамалақ топ. Тамалақ топ, 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 тағылана, топ, топ, тағылана, тамалақ топ. Ақ бұлақта, қара құлақ, қара ұлақта, ақ бұлақ. Ақ бұлақта, қара құлақ, қара ұлақта, ақ бұлақ. Азаматшылар, мен оқып қана қалбайық, қырғыз тілінен тамғаларды қошып жазғанды да үйренішті. Қана тамғалар. Математика бұл сандықтың içinde қана сандар ортаға шығауыз, Санақ бірден башталат, бұл сан бірде баталат, сан башында жол боштап, сандың барын башқарат. Ергелек көз, көз, әке деген сан болып, оқшып кетті баққасын қоптойын кезіне. Үш деген сан боламын, мүтімі қошамын, ән арнағым едесе әсі мәмін қолын. Төрт деген сан боламын, әк үштен сан боламын, жақсы оқын болаға, жақсы деген бақым. Бардық санынан 5 яшы, бұға болады кем жақсы, азлизікті қоя жақсы оқыған балдарды. Аяқа тіл қағыптыр, бөдіне тіште балыптыр, алды да байта қоян деп аңар айып қалыптыр. Мен жетімін, бір жұмада жеткін, біліп жүргін дайма, бірі қызар жетінін. Балпандаған сәмізмін, бардық сандан сәмізмін, 2-4-ге бөлініп, қызмат қылам ел үшін. Қыз деген сан болам, топ сандардан чоң болам, тәтті керек башым бар тоғыз қорға ойнам. Сенің башым тегерек, менің атым нөл болады, берді қосса жаныма бір замат тоғын болам. Манас епосынан үзінді айту. Bye.
Azamat sıngar balдар, köptü uylanıp sıngar. Bundan ara adabı yok, kitabını okugular. Muğalim jarkın ömür en bir kımbat. Adamga ak jol tileyt çeber kıldat. Bilimdin, akıl estin sayapkeri. Muğalimge min mertebe alkış. Urmat demekçi bizge bilim tarbiya bergen. Berip жатқан agay ejeleri bizge da ırlarımızды tartуулap ketsek balдар. Ana balдар, bizi bağıp çoğoytup, uşul darajaga jetkirgen ata-enelerimizge de arnalgan ırlarımızды aytıp ötsök. Altınım canım babam, canıma yakınım babam. Çocuğumdu jolot duygan, al menin altınım babam. Altından kımbat abakem, ağlamda çok sana denk. Bulbulday senin ünün var, altınday senin cüzün var. Merin tөгүп көйдүңөр, эркелетип сүйдүңөр, өркүн даты бастырып мағарныг бол. Дүйнөдөгү эң кымбаты менекем, жаратканың мага берген берекем. Жакыным да, акылым да өзүмсүн, теңештирбейм эч бир жанга сени мен. Алтыным мени апекем, жылмайт жүр ар дайым. Жылмайт жүр ар дайым, дүйнөдө жок сага тең сен болсоң алам кең. Ата-энем жанымдагы жылдызым, ата-энем талпынарым сыймыгым, ата-энем жанымдагы кузума мерепи төлбөгөнүм. Апакемди сүйөмүн, дайым айлап жүрөмүн, мени менен нур чачып жарык болуп жүрөйүн. Зимы свои капризы спит под снегом сад, но крадется по карнизу теплым ветром мать. Воробьи друг друга дразнят, о, оконный храм, скоро праздник, добрый праздник, бабушек и мам. 5 февральских роз не заметят
дорожкам звонкий крик рачей. На снегу видны дорожки солнечных лучей. И капель играет гаммы звоном зимних слез. Расцвели опять для мамы 5 февральских роз. 5 февральских роз не замерзли под снегами. 5 февральских роз спрятала метель. 5 февральских роз подарю любимой маме. 5 февральских роз освежит капель. 5 февральских роз не замерзли под снегами. 5 февральских роз спрятала метель. 5 февральских роз подарю любимой маме. 5 февральских роз освежит капель. Азыр кезекте 1-A классынын орус тили эжекеси Назгүл Нурбековнага беремин. Балдар кыргыз тилин гана эмес, орус тилин да өздөштүрө алышты. Азыр сиздер өзүңүздөр көрүп күбөсү болосуздар. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости. Кажется, совсем недавно наши первоклассники переступили порог школы. Для них звучал самый первый звонок. И вот, они уже закончили обучение по самому первому учебнику букварю. Сегодня первоклассники прощаются с очень уважаемой книгой «Букварем». Ребята будут говорить ему слова благодарности, ведь именно букварь дал нашим первоклассникам первые знания. Ребята, пожалуйста, стихотворение. Вот пока излагал, я читаю сам из конца и серединки. Меня красивее картинки, эти рассказы песни. Книга есть мне интересный. Алфавит всем надо знать, чтобы книги нам читать. Девчонки и мальчишки, читайте больше книг. Наш учитель просто класс, обожаем до всех нас. Нам будет любить, помогать, мы стараемся, он знает. Мы учителем гордимся, кроме нас стремимся. Я люблю свой дружный класс, столько общего у нас. Вот пока мы первоклашки, нас все домашка. Спасибо, чудак, пока нас ставит первый юмор. Правильно учение, сравняйся со мной. Надо 10 лет учиться, не сниться, а трудиться. И от школьного порога выйдет, откроется дорога. Буква А, алфавитную голову, знает слово, знает сердце, а похоже на раки. Дорогому букварю, говорю, благодарю. Если мама дома нет, то не стану я скучать. Я зажгу настольный свет, чтобы книжку прочитать. Песня «Чему мы научились в школе». Учить
Kız jigitler beymenin, kızıqtı bu tapmaysın, kıdırız
sen yaşlığındın cama Atbayılır kız beylesin Arulantıp büyüsün Cengil bolgun bulutay Jerge butun teybesin Bayka turgan adamlar Bali kız beylesin İlgeri 9 uğdu bir kişi yaşaptır. Balları ıntımaksız eken. Bir günü ıntımaksız 9 uğdu birden başka kişiler gelip uğrup geçer. Uşak atası 9 sabır kalıp gelip. Baldarım, küçüңәрді сынайынча, ушул тагыз табылганы тобу менен сындыргылачы. Boğlanlar 9 tabılgını sındıra almay koyuşat. Aylandan tabılgını çeçip, 9'unun soldoruna birden verip. Sındırgılaçı. Birden sındırıp jiberişet. Anda atası. Sizlerdi geleceğinizde oyladım, kapap aldım. Üntimağınlar çok bolsa, düşmanlar sizlerdi жалгыз tabılgıday sındırıp koyar. Kudan keyin 9 uğul bir düktü yaşaptır. Hiç kim bularga katıla albaktır. Kızlardan atkarusunda Sardal kız biye.
Sardalgız, sardalgız, tenda жалғыз, мен жалғыз, беремедісін алтаңыз, ебер албадың сардалгыз, өтіріңдің өтчөсі, қылдан бекен сардалгыз, өтіріңіздің ортоғыз, ағындан бекен сардалгыз, өтіріңдің өтчөсі, қылдан бекен сардалгыз, өтіріңіздің ортоғыз, ағындан бекен сардалгыз. To'zatdim buyruğuna gümüş desin kıl qo'shib ko'zimizning o'rtog'ize gulchul desin may qo'shib ak to'zatdim buyrug'i oltin desin kıl qo'shib ko'zimizning o'rtog'ize aychil desin jil qo'shib ak to'zatdim buyrug'i oltin desin kıl qo'shib ko'zimizning o'rtog'ize aychil desin jil qo'shib Gözlü kuban, ben olup tanrın sardalgız Köperestin canından bet olup tanrın sardalgız Ağırızın kulağına olup tanrın sardalgız Köperestin canından bet olup tanrın sardalgız Ağırızın kulağına olup tanrın sardalgız Köperestin canından bet olup tanrın sardalgız Sardalgız, karalada boyun atarday hiç varmasın sardalgız Akmın gülü bayradan su alasın sardalgız Aşıklığım ansayına duramasın sardalgız Akmın gülü bayradan su alasın sardalgız Aşıklığım ansayına duramasın sardalgız Akmın gülü bayradan su alasın sardalgız Aşıklığım ansayına duramasın sardalgız
азаматсыңар балдар. Андемесе кыздардын аткаруусунда орусча би танец конфет. Какие же мы вкусные, какие мы любимые, какие мы красивые. Мы ваши детки, 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 наши Мы бываем непослушными, еще слегка капризными. Может быть, мы очень грустными и, конечно, очень милыми. Мы ваши детки, очень сильные, бабушки наши очень добрые, дедушки вы у нас задорные. Мы ваши детки, Bir altı atene çıksanızlar ortağa. Bir жолку азанды чечир берем. Sırasızlar, hürmetli көрерmender. Thank you.
Bagdad'dan olsun oysun. Beni bilişimce, birinci Erlan apasını taptı. Erlan taptı. Birinci Asya taptı mı? Onda Asya birinci belirtmedi. İkinci Erlan taptırdan da Azamatsın Asya. Karusu aslında Alga Kırgızistan bina karağız. Ağladı görküm Kırgızstan acayip görküm Kırgızstan Doğmuştum arkamdan uyuttum görküm Kırgızstan Kırgızstan gönlüm Kırgızstan gönlüm Kırgızstan İşim benim Kırgızstan Kırgızstan Allah Kırgızstan Kırgızstan yaşa Kırgızstan sevdiğimde ölsün Kırgızstan Bağdat Kırgızstan
Mектebimizin завучу Асранова Халисхан эжекеге сөз кезегин берип, окуучуларга грамоталарын тапшырып алсак. Урматтуу ата-энелер, мугалимдер, кымбаттуу отурган окуучулар, мына бүгүн биз мугалимдер үчүн да, ата-энелер үчүн да бир эң толкундар атылган эң бир кубанычтуу майрам кош бол алифбе менен коштошуу майрамын өткөрүп жатабыз. Бул окуучуларды алгачкы күндөрү мектепке келгенде партада түз отурууну үйрөткөн, саламдашууну, улууну урматтап кичүүнү ызаттоону, тамга таанууну, окууну, жазууну үйрөткөн башталгыч класс мугалимдери, алардын арасында 1-класстын мугалимдери, сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, азаматтар, сиздерге таазим кылабыз дайыма. Себеби мугалимдик кесип эң күйшүктүү, эң бир сыймыктуу кесип. Буларды ушунчалык даражага жеткирүү оңой эмес да. Биз толкунданып, кубанып, окуучуларыбыздын таланттарын көрүп, мына ата-энелер менен бирге ушундай бир башкача бир сезимдер пайда болду бизде. Азаматсыңар балдар. Эжекеси таасир кылабыз силерге, рахмат. Азыр биз мына окуучуларга өзүбүздүн ардактуу грамоталарды тапшырып коюуга уруксат берсеңер. 2022-23 окуу жылында Сырт негизги мектебинин 1-А класс окуучусу Усупжанова Ибадатхан окууда эң жакшы жетишкендиги үчүн сыйланат. Ошол деген ушундай грамота менен Камыржанова Элгиза сыйланат. Ушундай грамота менен Камалова Салиха сыйланат. Bulgulova Asiya Gül sıylanat. Azamatılar. Şuradayla grammatı benim Kuday Nazar'la Mahfinur sıylanat. Oğlum işlerde tüm katışmadığı için Kaplarla Blayşa sıylanat. Okudağı yetişkenlik için Azrail'in Somatbek sıylanat. Hareketçilik için Abdülhamid Muhammadiye sıylanat. Okudağı yetişkenlik için Abdülhamid Taşlanbek sıylanat. En жақсы yetişkenlik için Akçalov Muhammed Rasul sıylanat. Okudağı yetişkenlik için Hamcanova Sumaya sıylanat. Okudağı ülkülü cürüştür için Abdülhamid Abdülbari sıylanat. Muhittin'in Zuhud'un okudağı en жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Ahmadcanov Daniel Bey okudağı en жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Davranbek Efirvan Bey okudağı жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Makamadaliyev Tehmuz okudağı yetişkenlikleri için sıylanat. Ortabayev Cavlanbek korkun işlerge akıntıyor katışması için sıylanat. Ahmadcanov Ravshanbek korkun işlerge katışması için sıylanat. Mehrajdinova Hanzada okudağı en жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Ruslanov Asmalik korkun işlerge katışması için sıylanat. Azamatlar. Saydahmatov Alihan okudağı en жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Yunus Aliyev Aliyev korkun işlerge katışması için sıylanat. Sadıkcanova Gavharay okudağı yetişkenlikleri için sıylanat. Afridinov Usman okudağı yetişkenlikleri için sıylanat. Aşkolotov Orozbek okudağı жақсы yetişkenlikleri için sıylanat. Sadıkcanova Rozuhan okudağı yetişkenlikleri için sıylanat. Bilim dünyasına koygan alğaçlı kadamlar baysaldığı bolsun. Okularınızda iyilikler, çok alban iyilikler cana bakıp daima koşup жүрсün. Hoş geldiniz. Bilim yolu azamatlar.
энелерге берсек, ата-энелер дагы балдарына өз каалоо тилектерин айтып өтүп кетсе, а? Урматтуу эжекелер, ата-энелер, балдар, окуучулар, сиздердин бүгүнкү 1-класстын байрамы экен. Балдарга биринчи мен бар. Ден соолугу чың болсун балдарыбыздын биринчи орунда. Келечекте эң алдыңкы жаштардан болсун, кыргызстаныбызга керектүү балдардан, кыздардан болсун. Не десем болот, эжекелерге, иштерге ийгилик, дайыма ушу биздин балдарыбызды окутуп, эч качан чарчабаңыздар. Дайыма ушу балдарыбыздын аркасынан жүрүшүп жүрөңүздөр, эч качан оорубаңыздар сиздер дагы. Ушул ата-энелер. Урматтуу жана кымбаттуу мугалимдер, жана ата-энелер, сиздерди ушул Альпия майрамга келгениңиздер менен чын жүрөктөн куттайм. Балдарыңыздар мындан дагы албан окууларды бүтүп, колубузду бүтүрүп, жакшы окууларды бүтүрсүн. Мугалимдерге дагы чын жүрөктөн ыраазымын. Урматтуу ата-энелер, мугалимдер, окуучулар, ушуну менен биздин кошмол Алипе алтын ачкычым аттуу Алипе майрамыбыз концерттик программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздерге. Appak barak tepperi esimde ecekeler mektebi